Ofiren David akugizibwa birenaje nano mushango go kutinisiriza kandi ashanyirwa feriro mu cyome cya Cyamambugu mu district ya Kagadi. Kiro kya Sande haija hanu cha imani angamba umwana wawe akozire umusango. Mukaguza akozire umusango ki. Ngwa abalize kalebule. Nahabwo ekyo saa 8 tujya kutaha mu musango. Nkabanta kagireyo nkasanga umwana saa 8 umusango bagugire muira no kumutera bamutire habwa kalebule ya Chaimani yagambire muko wangu mwana wangu abaire mwina mwabana abo mwana wangu abaire munyo waragi na nyonginyo cyonka abo kuginya tikuli kumanyisa ngo ndi musiru orukuratu rwabaire hali nkarora security wa madamu ayamukwasisize amwe mkonjo tribe ayamukwasizize na mutwara kuli omuka bajja bayikara mu misango bamaziri kwikara mu misango bamuteko mu motoke yabu noti kabangali nyonko omuntu nyeye kaguzo omuntu bamusira mutwara mu kabangali bakagenda bonkabo kompolaina batwara omwana abatura becyaro cya Kahunde omuri Kibanga ward mu Kagadi town council mu district ya Kagadi bariyo nibetombo itogwe bagumze ngo bashemerewe kumanya cyisire mutahi wabo mwana afuire na twakamwacha imani kukaguza umwana afuirata batuletire polisi nyingi baenda kututwara no mwana wange na wondi omukuru bamutwara habo kukaguza umwana wafuirata kandi ucha imani otwaroto musibi otaine defense wokumutwara hati nyoni nyenda kusaba obuyambi mu government umwana wange afuire bintamanyire na Chaimani tatuyambire no murambo kyali muigwane kan kusaba obuyambi banyambi akakwata omutuze waitu akugizibu bamutwaranka ha police hataroho umuntu no hataroho defense hataroho kandi bakasoka kumutera kandi indoho nkerora nyo itali heihi oli yaterera police ayizire police 10 buzizire ito oli tumaze kurugayo tugire mwa Chaimani tugenda kugaguza Chaimani binu bibereho bitaho ko mutaka guba mutwaraga nkakozero umusango batayikiriza ito bataka kubikaramu bakaguliriro no vice Chaimani bamuhenguze bagamba tabika haramu ngu akugi okozere kurimino bamutwara abantu bajyangu chairman we cyaro cya Kahunde Rukatembo no muhezi wo Businge Tom nakachiko kabo kona ngutine kikabayambire nabwo cyo nibenda kubiha mu bwesije baresigning abo kuba tibamanyire muri mugwawe emisange yetasemerire kuba ya polisi bagitwara polisi abataka no bakufune kizibu tibakuzoka ohiro bakuzoka misange yeroho sente so tubaire ntusaba baresigning abataka basobole kukoma bebembeza abandi nyo nsasire muno ko mutaka bakyakabugaya abo bembezi bwakiriya byenyu mushika kwikainaza abantu babo nibashwa mukora mu kubahiyekera tibakwetaga mazima hatubuni betaga bisubu twaganiro nabebembezi kandi bimbyo bashobora nshongeji atine twakoraki msa umuntu bamutwara police kuseruliza bikusinga icyo lire ngo hata abagwiragwire mu mikono ya polisi itali yerose ange buraza warufwa abatene kizibu abatene nsobi yona kukaguza omuntu wanga afuirata baito ekibura ihanura polisi ekwasire bukwata ne mutwara ngono bazaki ntukijumira muno nyenda kujumira ikintu ekyo polisi omwojo mumutayise Frank Beine omugambirizo we pamo mu ihanga asome bimbyo yatugambira kufa kwa David. The theoretical finding is that he developed like a mental issue. Then after some time sort of rested. Then now I think maybe the sickness continued. Then that's when he died in ward by morning. They found him dead. Amakuru agashaka Thomas tumwebaze.